Kemas ini ditajakan khas oleh ejen hartanah tim Mezafai, pemenang pelbagai anugerah Pegasus dalam industri hartanah. Jual, beli atau upgrade rumah HDB atau kondo, WhatsApp Mirza di 83832145 atau hubungi Fai di 8338555. Rivai Show. Rivai Show, tak main selindung, kontroversi panas terus kita bedung. Cakap lepas cerita memang raw, inilah suara The Rivai Show. Apa kau fikir kita soal balik? Topik hangat berani tarik, tak kisah siapa semua kita tanya. Truth or dare kami buka minda. Rivai suara rakyat bersuara, gelak debat kisah semua terbuka. Sedia ada papi, sedia ada flow. Selamat datang ke The Rivai Show. Selamat kembali ke The Rivai Show. Ya, apa khabar semua? Terima kasih kerana masih melayani kami di udara Spotify dan juga YouTube anda. Sabar, relax. Sebab tadi kita dah ada episod 1 dengan rakan penaja kami, Tim Zafai. Bak kata Nasila, abang-abang apa? Abang-abang handsome. Abang-abang handsome, abang-abang model. Betul. So moving on to the second episode, we will carry on kita punya conversation with them lah. Betul. Okay, so Abang Miza dengan Abang Fai nak tanya sikit lah. Macam in your years of being a real estate agent kan, macam like what's your next plan? Macam still like macam to just do real estate atau berkembangkan you punya team? I think for now, I think we stick what we do best. But likely, I think moving forward in the near future, I think we are going to expand the punya team lah. Wow. But as long as yang nak join tu, I think is driven macam kita, insyaAllah. Because I think we spoke about this before from previous episode. Kita nak someone yang really hungry. Right? And then kalau orang baru tu hungry, kita pun hungry juga. Bukan hungry tu, Saya amat lapar bang. Dia punya bulan 7 bang, Agri Go Festival. yeah, so I mean about that. So I don't think I would venture into something else because I think ini dia yang pandai. Okay. So insyaAllah lah, tengok macam mana. Okay, kita nak tanya abang soalan tu. Since abang cakap that you do whatever that you do best, betul tak? Have you ever thought that whatever that you're doing is always stagnant and it's always the same thing? Dan you tak rasa that macam there's no upgrading atau there's no downgrading, there's no left, there's no right. Adakah abang akan stay and feel that macam depressed, that you feel that you have much more potential to unlock? Good question. At times ada feel stagnant juga. I feel like whenever I discuss dengan Fai, I think we are doing the same thing over and over again. Cuma I think we discover and we talk that we discuss that for 2026 kita nak beat whatever record yang kita pernah pegang before. Okay. And then we dah start to plan what to do lah. So we see how lah, insyaAllah. InsyaAllah. It takes time lah, takes time. More Pegasus coming into their office lah. Betul. Dan kita, since abang cakap kalau cabinet office tak cukup ni belakang ada. boleh bang. boleh tumpang bang. Bisa kita nak tanya ke abang Fai. Abang Fai menang 2025 dengan 4 Pegasus dengan 1 SIEA award. How are you going to beat your record this 2026? Aku ingat atuk kau satu. Dia nak panggil dia duduk sekali, recording kali. Kurang aja. Okay, minta maaf kepada semua, kita ada interruption sekejap tadi agak terperanjat dah. Hari ni banyak ni macam cubaan. Banyak notifikasi tak di-updated Macam advertisement lah part-time advertisement. Betul bang, advertisement. Kita tak bayar premium. So soalannya adalah lagi kita kena tanya Abang Fai So Abang Fai menang 4 Pegasus. Dan Abang Fai pula menang HDB Achievers 3 kali. Kalau tak saya ada, betul? Adalah around there lah. Okay, dengan 1 SIEA award, how are you going to beat your record in 2026 abang? Okay, so for me is not about beating the record. Okay, for me is the best just to maintain the consistency. So is you can beat the record, tapi kalau you beat the record, next year you nak lebih lagi. Right? Then
nanti banyak kerja lah. Okay. So kalau banyak kerja, too many kerja, then klien kita yang kita ada on hand tak terjaga. Right? So for me it's better to maintain the consistency. Okay, apa sales yang kita ada, okay, kita buat apa yang kita buat last year, this year pun kita buat lebih kurang sama, tinggi sikit. Okay, that is my aim lah selalunya. Okay, so this is what the same thing we've been teaching our guys also. Pasal kalau kita takut kita naik cepat, this year kita naik cepat, next year macam mana kita nak maintain yang ke atas tu. Kalau kita tak boleh maintain, the next year kita akan turun. Okay, itu yang kita tak nak. So we try to naik pelan-pelan asalkan naik. So sikit-sikit lama-lama je bukit lah. Betul. Pasal dia Pandai. ni kau tak nak naik laju, tapi kau pay quality drop. Betul. First time aku dapat kau pandai. Come on bro. Kalau tak pandai, tak pass exam. Dia kena kau tau semenjak yang kau lupa bawa charger tu. Kalau tak pandai takkan Mamat Suwali nak ambil kau. Asal bro. Kalau tak, dia pun boleh apply. Actually Oh, that means kau nak cakap dia tak pandai lah. betul. Aku tak tinggal kawan gitu. Aku Faham lah. Tapi Nasir ada good news. Tapi insyaAllah we'll share that later on. InsyaAllah we'll share that later So on. Abang Miza, saya nak tanya abang, since Abang Miza Abang Fai cakap dia nak align, dia punya goals is not same as you. Dia tak align tau bang. Pasal tadi abang cakap gila to beat your record in 2026. Betul tak? Tapi Abang Fai pula cakap nak consistency. Macam mana tu bang? Dia nak laga-laga kan. Dah jalan apa? Jalan apa? Panggil lapik tadi masuk lah. Jangan. Dia nak buat partition. Tak Wak, bukan dia cakap tu atau apa I cakap, dia cakap it has to be that. It can be changed in Different goals. Understand. But the fact that apa tu, we kita nak beat the last year punya record tu is not macam mati-mati kena bikin. Okay. But kita nak buat kalau sampai tu bagus. You see? So at the same time aim higher lah. kita aim higher. Tapi betul lah Fai cakap, kalau kita nak kejarkan duit, kita kejarkan duit aja, and then kita punya klien pun problem juga, right? So we don't want to lose that, you see. Understand. Yeah. So dengan itu kan bang, kita pun nak tanya abang lah, because lately kita tengok yang ni banyak dugaan lah. Sabar Nasir punya atuk banyak bahal. So yang ni kita nak tanya Abang Fan dengan Abang Miza lah, because lately kita tengok ni sudah hampir 6 bulan Abang Miza dengan Abang Fai sponsor kami. Apa pandangan abang lepas Februari ini? Adakah Abang Miza dengan Abang Fai masih nak sponsor 3 buy lagi? Pandai letak kat ni. Mesti. Itu I think we need to sit down kita sit down and discuss over coffee. We want to see apa dia punya 3 buy direction for 2026. Wow. Yeah. Betul lah. Kita ada, if we have our vision, and I believe you all pun ada you all punya vision. Betul. So kita nak share, is it the vision align ke tidak? Visi dan misi. Misi. Is it maybe this year Apik tu join? Kita tak tahu. Dia tak keluar pintu, tak ada duduk kat sana, kat belakang. Member baru bang. Betul, dia nak join. Ini lepas tu nanti kita tukar. Bukan ada 3 buy. Betul. Ada 3 sheep. Jangan maki Abang Fai nanti marah aku. Aku cakap engkau jangan buat hal benda-benda macam gini. Aku yang kena Aku nak kena filter. Tak boleh. Aku kena Abang Fai nanti marah aku. Potong markah sikit. Take note. Okay, but Team Zafar has been working together for almost a 16 decade or more, right? 15 tahun. 15 tahun kan? To be exact. You guys This year 16 years. 16 years, Alhamdulillah. Okay, so Aku yang macam tahu like tau. how long, like macam pernah cakap like where do you foresee like you guys punya partnership to last long? Macam lagi berapa lama gitu? Berapa lama lagi? Ataupun macam like you satu orang nak gerak ke depan lagi laju? I think should be many years to come. I believe. Okay. Realistic lah bang. Realistic lah. Many years to come. I think maybe another 10 more years ke apa. You don't know. Tapi likely I think we spoke about it. Maybe kita kalau dah tua sikit, dah 60 ke apa. If the team is still there, I think should be the team run the show lah.
Oh, kira abang tak nak masih continue lah tu. Continue sikit-sikit lah. Understand. Sampai dah tua, nak main dam, main carom. Yelah. Because some people wants to achieve early retirement. You know, macam Abang Miza, okay lah, aku dah steady, dah cukup, aku nak retire. Tapi Abang Miza, Abang Fai still wants to go on. So like macam, where is it gonna be? Maybe semi-retire agak Macam Malik Chong lah. Macam Malik Chong. Malik Chong. Betul Abang Fai. Betul Abang Fai. Malik Chong every weekend pergi orang kahwin jemputan. Abang tak tahu dia MC kat sana, part time. Nama dia pun Malik Chong MC lah. Betul lah, Malik Chong MC lah. Betul lah abang. Betul lah. So kita nak tanya abang jugalah, Abang Fai ni dengan Abang Miza, berapa lamakah abang foresee yourself to sponsor DJ KC Malam Seram? Okay, ni kita tak tahu lagi. Okay, of course kita serah pada Allah lah. Itu dia yang maha perancang. Betul. We follow the flow. Barakah orang solat daripada subuh sampai ke lambat. Betul. Subuh dia pukul 10. Pukul 10. Masa tak, kalau kau ada terlelap, kau boleh bangun. Yelah, betul. Nama itu penting. Betul. So kalau for KC, as long as KC keep on going, as long as hantu-hantu tu ada cerita nak kasih kat dia, Betul. kita akan will still support KC lah. Okay, unless kalau kau bilang satu dunia ni dah tak ada hantu, dan KC pun dah tak ada cerita, dan kita pun dah macam nak sponsor KC kan. Dia kena jadi Ghostbuster lah lepas tu bang. So ni always depend on hantu-hantu lah. So kita minta tolong hantu-hantu kat luar sana, tolong lah adakan story untuk KC lah. Jadi kita pun boleh sponsor. Betul. Kalau tak, saya dengan Nasir relay jadi hantu. Ya betul. Kita yang hantar email lah pakai ChatGPT hari-hari. Macam biasalah bang. So soalan ni adalah, Safaras, boleh tak tanya soalan? Aku tengah fikir pasal soalan. Pasal I think everything is going well. Cuma it's just that I think I think it's more of like macam the progression of kita dengan orang macam because like you know like we say like it's coming to an end, the first contract. So hopefully like we can if there is rezeki, kita akan go on. Betul. Tapi kalau tak, I think it's for the best lah. So back to Nasir. Kita amat berbahagia dan amat bahaya dan amat sedih pada hari ini pasal kita nak tahu that the fact that kita hari ni dapat jumpa Abang Miza, Abang Fai lepas 1 bulan ni agak lama ya. Agak lama lah. And the same time pasal diorang dah sponsor kita hampir 5 bulan. Yeah. At the same time banyak yang kita lalui dengan dorang, dan dorang tak pernah lah henti support kami. Tapi saya tanya sikit bang, is there any result from like sponsoring us? Is there like any macam result outcome? Result apa? Outcome? Leads ke macam inquiry ke apa? Oh, okay. If I'm being honest, so far not yet. Okay. Not yet. But I think the general masses tahulah kita sponsor you all. But people know us from KC, right? Yes. Now people dah tahu yang kita pun sponsor another podcast lah. Cuma the leads belum lagi Fai? Belum lagi Ada apa bang? Saya kasih abang 2. Ada. Kan itu inquiry. Tadi cakap tak ada. 1 je kan? 2. 2 lah, tapi doesn't happen lah kan, due to whatever reason. dia tak happen, right? Tu list lah bang. Mana list boleh close? Betul lah. Kau kasih 2 out of 2 dia tak close. Yelah, insyaAllah lah bang. Mana tahu saya kasih abang 10 in the near future. Betul. Ini Dia semua kan sekarang rezeki. executive officer bang. Yelah. EO. Angkat lah lain lah. Betul lah bang. Abang tahu apa. So soalan Safaras, tanya. Dia tak buat homework tu. Dia tak buat homework abang. Tengah busy belajar bang. Bagus. Okay I just want to ask one question. If in the near future, right, like macam if let's say hari ni semua future semua pasal we just get actually Berbual pasal present tak boleh ke? no, truth to be told, we just had an experience. So kita macam tengah fikir pasal 3 buy pay future juga. Betul. So kita tengah fikir like macam in the near future, you know, will 3 buy still be around? Betul. Then if let's say we were to take a break, you know, macam will team Mizafai still ready to like, okay, you know what, we believe in you guys. Even though dah take a break, you know, we can still go on. Macam gitulah. So if let's say we were to take a break, you know, and then like macam kita nak start balik,
kita contact Tim Mizafai. Tapi Tim Mizafai dah sponsor lain podcast. Adakah Tim Mizafai akan like, okay, we had a good run with them before, let's give it another shot. I think the answer to this question is not for us lah kan. I think the answer is for you all actually. Because we are where we are macam itu. So the fact that I think you all to need to sit down and discuss again lah. Okay. Like I say lah, apa direction you all why do you need Tim Mizafai to be here? Betul. So you ada answer dia, kita tak ada answer dia. Correct. Okay, so soalannya Kita akan brainstorm lebih. Saya actually nak tanya abang soalan ni. Pasal soalan ni abang tahu that kita is a conspiracy pula. Controversy podcast. Controversial. Okay, let's just say kalau satu hari kita kena cancel, adakah Tim Mizafai akan masih berada dengan 3 Bai? InsyaAllah never say never kan, because at this juncture kita pun still believe in you all kan. But we see how, tengok macam mana nanti. Boleh. Abang Fai boleh tak jawab Abang Fai? Tu dia dah cakap, tengok macam mana. Aku macam ikut itu je. Abang Fai with the easy way out lah. Dia selalu tolak je. Okay, Tapi okay, are you guys afraid of the macam, okay, we know now things are getting, aku nak get the momentum lah. Ya, betul. So we know like zaman sekarang semua macam cancel culture, woke culture, liberals and everything, right? Are you guys afraid of the cancel culture ataupun korang macam old school macam ni semua merepek, tak payah layan, tak payah kisah pun? Okay, I think yang cancel culture ni, I think yang budak-budak generation baru lah. Right. But I say I think I'm more yang tadi tu lah, macam tak kisah I don't care because I know what I do. I know what I can do. Okay. Right. I think I don't really bother that much. As long as apa yang kita buat ni, I think honest, sincere, I think that will be all lah kan. Tak payah kisah orang cakap apa, cancel ke apa ke. Pasal sekarang I realize bukan saja budak-budak muda, mungkin our age group ada yang macam pancing-pancing pun kadang macam kata orang tu macam mulut macam Pak Pandi macam Sharif keyboard warrior. Keyboard warrior, kelebak-kelebu, you know. Tak tahu cerita tapi just main lembus. So like, you know, at the end of the day, like macam like you guys are our sponsors, you guys are also like macam an elder brother figure, you see. So like macam, how do you guys like handle people who are macam kutuk-kutuk korang ke, cakap buruk pasal korang? Okay, we get that a lot lah. We get that a lot. We get that every time people talk behind us, yang kita dengar orang lain. Like I say, I think for myself, I don't really care. Kau yang pasal lah, nak cakap apa kau cakap lah. Because I honestly feel I go by this way whereby like macam, as long as you don't put food on my table, right? Yeah. Your opinion doesn't matter on me. Betul lah, true. Cuma macam like I don't want, like I don't like it that macam if I allow it to affect me. Sama. But unless if you kena cancel, and then you realise that you have done something wrong, then you have to back it up lah. Look into it lah, and settle that problem. But kalau you macam honest tak apa-apa, then nothing can be done. Orang nak cakap apa? Orang nak cakap tutup normal lah. Yalah, biasa. Okay. Mulut orang tak boleh tutup, tangan orang tak boleh stop typing. Betul. Okay, soalan ni kepada Abang Fai pula. Abang Fai, kita nak tahu tentang HDB dan banglo dan juga mansion atau castle di Mayor Road. Saya ada nampak beberapa royal villa di situ. Beberapa, how much is the worth actually kalau if we were to buy royal villa di situ? Kau pernah pergi Nassim Road tak? Tak payah. Nassim Road kata ada berumah gila babi. Abang tahu Mayor Road bang? Abang rasa dia punya worth berapa bang? That houses difficult to judge. It's usually kalau landed ini macam depends on the size of the land. Yeah, it can be north of 5-6 mil kalau dekat Mayor. Yeah, sebab Mayor tu the location is strategic lah. Dia punya nama dia dah insert Mayor. Dia bukan macam Ang Mo Kio, Yo Cukang. Nama-nama pun gatal-gatal kan. Betul. Ni Mayor. Mayor Dia punya nama dia dah 1-2 million. Dulu Abang Miza punya tempat. Betul. Tu nama old school. Macam Chua Cukang, Ang Mo Kio. Nama old school lama. Okay. Yeah, so it can be depend on the cost of the land lah. Okay. Tapi it's north of 5
million, 6 million. Okay. Bang, apakah not real estate lah, rumah paling mahal apa pernah nampak on the listing? Oh, Yang 80 million. yang kita common people tak tahu ada rumah semahal itu. 80 million, 90 million. Oh my. Shit, expensive. Tu rumah kat mana Syah? Ha? Kat mana Syah tu? Tak boleh bilang lah, nanti kau beli. Pasal aku nak invest in the future bang. Bukan kita bang, tapi viewers mana tahu orang ada duit, orang nak hire Team Miza Fai untuk beli. So paling mahal is 80 million, 90 million is macam banyak, macam GCB lah. Okay. Good class bungalow. Okay, dia macam like what you say, dekat area Nasim, okay, Jervois, Chatsworth, dia memang banyak landed yang besar-besar. Okay, and also Bukit Timah, 6th Avenue is one of the prime area. Okay, ada banyak minister tinggal situ juga. Okay. Right? Dia semua banyak. Ridley Road Ha? Read out. Oh, Read out Road Didi dekat bawah. kat mana tak tahu. Kalau tak tahu jangan cakap lah. Bang, aku pernah drive, pernah nampak. Ni betul main lapar. Dia kira hari dia tak fungsi langsung tau bang. Nadi dia punya kopi macam tak jalan lah. Dia masih geram. Dia tak jalan sebab dia kopi free tau. Sebab kopi free patut tak jalan. This like macam GCB kan, they are located in which area of Singapore? Okay, they are mostly dekat central. Oh, Macam kalau orang cakap aku ada GCB kat Woodland lah, tu tipu lah. Okay, so mostly dekat central area, dekat Tanglin, dekat Holland, some in Bukit Timah. Okay, this small parts lah. Dekat east side pun ada juga, tapi tak banyak GCB. Tapi because we know like macam normal neighborhood macam residential area is more of like macam terrace house, landed je kan. So yalah, I mean GCB is hard to see in a residential area. Tak ada, But aku nak nampak tengok juga 80-90 million rumah dia macam mana. Tanya Abang Fai lah. Tapi rumah mahal pun last 6-7 kaki tu lah. Gila lah. Yelah. Rumah tu pun mahal. Mahal ya bang. Mahal. Dapur semua kena bayar. betul. Betul abang. Dah lah rumah Kau nak 7 kaki masak dalam ke tak ada lift. Nak lift tu apa bang? Main-main. Nak lift jangan. Dia buat baik dia abang. Main-main. Kau ni. Okay, so kita nak tanya soalan terakhir kepada Abang Miza. Bila nak guna Hafiz ni? Belum lagi bang. Kita masih ada time lagi. Saya dah check masa. Soalannya adalah kepada Abang Miza dengan Abang Fai. Kalau klien nak cari abang to the nearest convenience, let's just say, jangan cakap podcast atau apa, is there any way that dorang boleh cari kat okay, let's just say Facebook, Instagram kan? What is the best time for them to catch you at? Before 11 PM lah. Before 11 PM. Before 11 PM. Okay. Most of the time I will reply within 20 minutes or even 10 minutes lah. But most of the time bila klien cari, tak tahu kenapa selalu cari dekat Instagram. They will text Instagram. Sometimes they will reach us out from through TikTok pun ada. Boleh. Then we will chat a bit here and there dekat social media. Then kalau if I see they want to prolong the conversation, minta telefon lah, WhatsApp. And then from there kita set appointment and so on lah. I think Instagram dengan TikTok is more of a hype punya, what do you call it, social media. Facebook macam more to memes lah. Yeah. More to memes, benda-benda bodoh kelakar. Abang Fai pula? Cakap dia sama. Sama. Macam aku juga. How long do you take to reply messages bang? Reply messages tu tengok keadaan lah. Okay. Kalau kau lawa macam Nora Dani, cepat reply. Tapi kalau klien nak reach out to me, my hotline open 24 hours. Okay. Masa kita menerima feedback, Abang Fai ni tak reply 1 hari. Adakah itu betul atau tidak bang? Okay, macam like what I say, depend on situation. Kita tengok how urgent is the message lah kan? Oh, abang masih buat risk assessment masih buat risk assessment. Betul. Okay, so kalau tengok Kita ni ada message notification bar. message macam tak urgent, macam boleh tunggu, okay tunggu jap. Pasal kita nak reply message banyak loh. Banyak ya bang? So Abang ada priority lah. Oh. So bila message kau masuk, aku punya WhatsApp automatic ada priority. Pop ni tak so important, pop dia turunkan bawah. Jadi kalau terus important message, pop ni dia naikkan. Oh, dia buat AI lah. Ada WhatsApp ada AI. Abang AI lah. Aduh. So pada hari ini kita dapat bersama dengan Abang Tim Miza Fai, dan kita agak-agak berbahagia dan amat berbahaya pasal diorang datang dari Italy satu, dan lagi satu datang dari Hong Kong, yes. untuk menjadi Singaporean, untuk mendapatkan hartanah-hartanah premium dan eksklusif untuk anda. Ya, kita pun tak nak membuang lagi
lagi waktu. Ya. Sebab Abang Miza pun nak fly ke Old Trafford. Betul. Sebab malam ni Man U lawan Arsenal. Ya, betul. Dia dah standby stoking bola tu. Betul. Okay, so dengan ini podcast ini ditajakan khas oleh ejen hartanah Tim Mizafai, pemenang pelbagai anugerah Pegasus dalam industri hartanah. Jual, beli, upgrade, downgrade ke HDB, kondo dan private. WhatsApp Miza di 83832145 atau hubungi Fai di 83338555. We assess your numbers first, so every move is right supaya keputusan anda tepat, selamat dan menguntungkan. Okay, follow mereka at Tim Mizafai di Instagram dan juga TikTok untuk tips strategi dan video listing terkini. Dengan itu Safaras, wrap it up. Okay, terima kasih kepada Abang Miza dan Abang Fai kerana meluangkan masa bersama kami. Kalau korang ada apa-apa nak komen, nak tanya, korang boleh DM Tim Mizafai di Instagram. Kalau belum follow kita di Instagram, YouTube, TikTok dan juga Spotify, tunggu apa lagi? Bila nak syurga. Okay, dengan itu catch us on the next episode. Khuda Hafiz. Assalamualaikum. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Bye 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 bye.